kene bae. Jang. Jang. Udang atuh yang geus sore. Hei. Udang. Naon, Pak? Meuli kolak atuh ka ditu. Jeung buka. Kayak bapak nyandak duitna heula. Masih geburang. Aduh. Pindah deui lah. Nah, utang kurang lah. Bang meserkeun kolak bapak ka busana. Buat duit 2000. Kayak kurang nangah hutang suruh ke bapak. Jang. Ari sia geuning di hudangkeun teh rek hudang. Meuli kolak ka ditu ka busana. Lu masih tundo ya Allah. Meuli kolak. Mohon. Bapak ngadagoan di ompok. Mohon, Pak. Tuh. Langsung poek dengan tajil aja lumayan ganteng beneran guys. Aduh, tunduk kasih mata. Oh. Hah? Nang iraha. Tadi isuk ke waras. Waras. Kan tadi lamang. Kan di beli kolak ke bapak. Tunduk-tunduk ya. Bang. Mandi sarung, mandi acan. Sudahlah. Lanjut terus. Bahwa ku tetap di sini. Di mana? Berharap dia kembali pulang untukku. Ini terang mata panjang. Coba kau rasakan ketikku di ujung jalan. Dia menghilang membawa semua kenangan terindah yang ku rasakan saat bersamanya sayang. Wah, lomba godaan, puasa sampun anjingnya. Mang, kabener batu. Apa jelo jeung budak nu kieu? Lempang di tandi. Dengan takjil urang ku bapak. Takjil kan itu kan di sini takjil. Sana, di sana. Oh, sana mah pedagang takjil. Atutan dagang naon sana teh. Dagang kangkung daek, dagang kangkung seduli di puasa. Itu atuh.
Ini wadah sah ayo kan. Ayat itu. Ayo loba. Ayo lah. Akan ragaku hangus terbakar, begitu resah hati. Dengan naon? Makanan lain. Makanan lain. Makanan. Bisa jadi makanan. Ya, enggak. Ya. Cabut telebor. Hati-hati. Ya, buah. Bang, mana sih Bang? Berapa? 20.000. Nah, mau duitnya 6.000 ge. Ya, larang. Hiji bae lah, Mang. Hiji bae. Heeh. Ya ulah jujul ribut. Kira senang bebo. Es buah. Cappuccino, wih mantap sih ya. Lumayan lah. Cuma tadi. Mantap. Non, Mang. Ya. Kurang dana. Yo. Jangan melihat. Aing sabar demi Allah aing mah. Puasa di kompas kan. Lah. Kan kurangnya hilang, dan nomor baju baru makan dulu. Bisa mah.